Pamirsa kewentenan usaha kelontong utawi toko eceran ring Kabupaten Tabanan, sayan ngelimbak risampun pandemi COVID-19. Ini ke inucap sida kesalahan saking penincapan penerbitan izin usaha atau nomor induk berusaha NIB, usaha kecil kantos telungata tigang dasa pitu NIB, sani kauningin pinih akeh kantos Oktober warsene mangkin. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Tabanan Ikadek Swadana Dwi Putra Mausang krama sani jaki ngurus utawi ngajuang NIB dahat akeh santukan proses nyani dangan. Warsane mangkin kantos tanggal 10 Oktober sani lintang kauningin sektor usaha sani akehan ngajuang NIB inggih punika usaha toko kelontong. Selanturnya wenten usaha olahan rumah tangga, wenten satak seket kutus. Miwah penerbitan NIB warung makan ring kuentenan satak NIB. Akehan soroh penerbitan NIB ring toko kelontong pateh sareng warsa sedurung nyani. Katah nyani saking kuentenan petang dasa kutus soroh perizinan, miwah non perizinan sane dados leading sektor, Dinas Perikanan kantos triwulan ketiga utawi Januari kantos September. Izin usaha sane katerbitang wenten langkungan pitung talian saking anceng 5 tali 500. Asa punika taler ring warsa sadurung nyani wenten 6 talian saking anceng 5 tali 500. Ring sajroning pangupaya ngwantu krama sane durung waget ngangge teknologi ngurus izin nglintangin WSS paiketandani ngijenin layanan perizinan jemput bola sane kebaos jembatan interaksi pelayanan dan pengaduan jineng. Layanan jemput bola puniki kuantu kramo taman nyani UMKM saning ranjing ring risiko rendah, turmaning menengah rendah, mangdeside madue legalitas usaha. Layanan jineng keabdiang sida memargi ring selai desa ring warsa kali-tali tikang likur. Rawi mangkin pemargi layanan sani langsung sida nerbitang izin usaha sampun kantos tikang dasa desa. Manik bisnis Bali nguningayang.